Apugan kitorito riong'etelo akor ibari ni kaichorin nesaina kiaga ng'atana ipikipiki niuni neje district aloko serere. Ipikipiki nilu kesibwa minister na chichi na ichorin Helen Adowa Abeko oraida abobo MP na ang'oroko district alo serere ikopa kineja sipirio itinilude ya itosi ya kiron wakor aipita gari yake daibarin koto manaduke na anwe districta engare no kulu ajia sitoman asobana nude kopa roi pikipiki nilu kezda imoria ritosi Apollo Kinto na ajia kanuto agoi Kinto ne president Apollo ne icholongolo ikanyet nepe keda memba na lwa rabete kobukulo pingire kaserere Adowa nesa bichora ke soma kalu Apugan Aitosom Amotokan kai pikipiki nilu Apugan Aito dolikine ijana kine neja situnga lua kuop kota ngai salam kine ka ministry anu pikipiki dalu elo sa pikipiki muna immobilizing akeda anyana aswamona akor aipita dia lecture keda aipiti aitu yeselo se kesa so sedarate mame ile meponeli ngara kitere chutek station wakase mame konya koto ngai salam kine ka ministry da koto ngai sumu ko pana climate smart agriculture project lebe sagia buni asomi boro le pose so koto ngamuno kino kesa asoma the work of extension services in the district, it has been totally poor and they have taken long without receiving any motorcycles. So I want to urge them to use these motorcycles well for the purpose that it has been brought for. Especially the farmers seem to be struggling on their own. They don't know how to get breeds for the better animals. They need to sensitize them. They need to move around, talk to them about crops, about fish farming. Mamda lemepatana ipirio itinilwe ya itosi ya kiron wakor aipita gari ya kaibarin adolo kinaisishana kinitungalu wa kuop kanuda ikada lo ipikipikin kwenye kwa aina kinapuganaga ngatana ipikipiki neje districta ipirio itini kesa chamnitos daebe epedorete na kesi ya dolokin itungalu wa kuop koto magori ya ikinu egelegela o districta loko serere. Department le production of district minister ajaike ministry lako da pitagaria ai aponete jokare poni la city no ai ngara kina no akiriani so the department pikipiki ni uni udo kono korakina dauna korakini ekopengwe me dauna ne depe korakini ni department pikipiki to veterinary ambonga peda me daun ko e brida anu brida lo district so the fisheries officer kede agri officer mami jawdi na lo step patana arai amuta gambalinga moti pikipiki tamti da golino ya agri bajaji ngona mal eto kara lo city ko nyengo la mo patana ni muni joba poati kishoni ko pamoje mto ngara kinite no akiriani tukeda bodo radini district ko pelala Kanoka TV East Alexander Makeyo Kori ko district aloko serere.